Ecclesia. Good morning, Ecclesia. Kau malili mai good morning Ecclesia. Good morning, Ecclesia. Good morning. Ya, le suafa man malo Yesu Keriso. Talofa tua yo to paia, mo to mamal. So le sunga fafia ngai nga mar fatua. Ma pia no fato fio tato Ecclesia. Sama tina ya se yo ora vai. Langa talabo Talofa. Ini fangalo ina fo ide. Ia la to lo mai mo mai. Ya malolotu mai lunga tato lai. Ya fatalo fatu second Samoan. Faman bia tu tau sangfo ya tu malava. Elei ya se uma. Yoi elei awa family tu sia salamu fitu. Ono no fai mua e faapea. Vidi atu ia o tō lea lii. Awa e lelei o ia. Awa e whaabawau lava ro nā rofa. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ioe. O langona na o le whawhitai i le atua. Ona o nā rofa o tele na wā. Mo tātou, lea o tātou au ria mai airi aso Samoa mua. O le nei tau sanga fōu, o le whaamanatūnga mua fōi. Tātou te whaamanatu ina ai, le mari o tātou whaola. I le nei tau sanga mua, i lona aso tau sanga fōu, i lona aso whao, i le lua afe, lua ono. Ioi, e le leilari, o mai la ia. Se yo tātou whawhitaia, ma tātou patipatia lo nā ngā nei. Lane le tātou tutu mai runga, ia ma sa Talofa i lo uso, ma whai ia i le lei lava o ia. A wana leo ia i tā ua. Whapei na leo ia Israelu a o i le bau matua. Lala me le tato tūwhata se runga a o sauni atu le tato special choir i nai bese se lua e whawhine mu ai, ma whaanofo le lei e le anganga. Mai se tato pati tele i ia e le ri, a Talofa e la uso e le lei le ri. Draw me nearer.
Let us pray. O whanga poto no ula o ekalesia mai mātou uma. Whasifo ato mātou loto ma manatu I a te oe la mātou tapu inga whaitene. Whiu mai anganga pa iai. Whanofo file muina le vesi o lo kitonu iai mātou te totasi. Mātou te iloa ai o na vatu o le tauranga e pa ia ma māli e o whawhongana. We gather here today to worship you, Lord. As we go through our liturgy, our rituals, we pray that it allows us to discern your will and to discern your truth in spirit. In your name we pray. Amen. Wa tātou amata nei sauninga e pese te ina I tātou e special choir. Se tō se lau whaiva. Thank you.
Let us pray that we from Talo in the tour. Le tua sincerie se le tua o matou fatutua matalitonu umaiai. Mai lava i le amatanga la o fio se o mai le temi nei. Nā tu fo I mātou le tu mamau a whaawau pēla o fio. O oio le alefa ma le omeka. Le amatanga ma le ngata anga. Le mawhaio na malama lama ato toa le tangata I lawo fio o wai ngata o na mafofonga. Se tia o ia tu la fono le taimi ma le no fuanga. E whala ve lave fo I lona poto ma lona atamai I le whaali mai a lao fio. Ale mea o mātou I loa e te whaali lava I ato e sa ili I te oe. Mātou maua mai fo I talo la mātou whatutuanga. O le sa ili e maua e ia. O le ole atu e tō ina. Whape whaena te tala mai I le tutu I le whai tutoa. Whape ina whaena mātou tapo inga I le ni tai ao o lo mātou o mai e sa ili I la o fio. Lo mātou o mai e tutu I le papa o lo fina ngalo. O mātou te tāro leli I e oe te tū mamao mai mātou. Mātou mawhu whau le latau sanga o mawai atu. Le tele o ngā ruenga sa whenga I ailau e kalesia mai mātou I le neitu o le lalolangi. O mātou te tāro leli I e poani me le leina mātou whaia. Ia vi I ailo suafa. Tawhe mai elmanuia I lau whanau tāpuai. I whaifo I mase awala e whatufunga I nai I mātou ngā rue. A o mātou fi whaia le tāla e te tauna whaia le o auna. O fo I mai oie e ngā ruenga fi tā sa whenga I ai. Whalalo lalo I ate oe. Wa o mea oe I whaia o mea I nā o te tauna I whaia. Manatu e whapenafo I le mātou o whai ngā ruenga I nei. I le nei asu sāmo mua o le nei tau sanga fōu. Mātou tilo I tua I le tele male na noa o ngā ruenga sa whenga iai I mātou. Le ngata I tutono o lau e kalesia e whapefo I o mātou a inga. Le mese fo I whai ngā ruenga. O si ele tamau a inga o le nei atunu. Ia mea umola mātou te tāro leli I na ia manai lo fina ngalo lofa. Ia vea matauranga e pa ia ma malie lo whafafonga. La mātou te tāro leli I ngā ruenga o le nitau sanga o fotua I mai. Ma ola mātou malosi. Ia mātou sa ili pē I la o fio e leo noa. Ola mātou te tāro oe te tū mamao mai mātou. Mātou poto fo I la mātou tapu inga whaitele pe o na masani ai, le vaiaso ma le vaiaso.
Sifo atu I mātou ia te oe leli I se I alofa ma e whalata lata mai. O mātou te talo I vaenga uma le nei sauninga. I maua uma I mātou whaumanga whalenganga. A mata mai lawa I le amatanga se I o I le whamanuianga muli muli. Le mātou te talo leli ia loto lotoi le mana o lo wanganga pa ia I le mātou tāpua inga. I mātou langona lo whetalai mai ia I mātou. A le o mātou pese, whetalai mai I whetau ngā tusi. O mātou tālo talonga fo I lawa fio leli ie. Se I lofa whetalai fo mai ia I mātou. E mea neu o mātou I loa. Na manawa lava o mātou punga Yesu I le oke sene o lo mātou manawaina I le ola. Na mātou I loa lea o lo I nei lawa fio. Na manawa lava I mātou o le ea fo. Na mātou mana tuaina lea o lo mea lofa o le moe le pōna pō. Sa tātiti ai I mātou sa pe o tangata oti. Sa le mana tua se me tasi. Sa ngalo fo ia I mātou lawa fio. Neu e whanua I mātou I whanunga le lei le nei tai au. Le inga I lawa fio e le whaai titia. Lo mātou te talo le ie ina I a loto lo toiro wanganga pa ie ne nei tapo inga. Watu e la mātou whaatu e I ate oe. Malo mātou mautinoa. E te sila alofa mai I ai mātou. Leila se upu I o mātou mutu whaauta walone e sila fia ma mau mai o mātou mana tuna tuna. Paulawar whanau naunga I mātou malau whanau whatutua. Ia mātou I loa oe. Ia mātou I loa ma I ite lo finangalo ma mautinoa I ai. O le mele nana mātou woma I ai le nei tai au. Tala lau tuspa ia ma mātou whaitau I tala o mātou whatutuanga. O mātou talo leli ie. Ia moto ifo I o mātou loto te totasi tala e whaitauina. I mōwhoi lo mātou toa mātou te ato e ma apalai nei tala. I mea lo mātou nofo ai. Ia mātou ngā ruenga o aso te tasi. Apalai I tofi matiute o lo tofia I mātou I ai. Ia ngata I tutonu o lau e kalesia. Ia whapewhoi a inga poto poto. O mātou te talo leli I nei manino pēla mātou wa ai I a te oe. I lawa ina mātou sa ili I a te oe o le pumoni. A elefina ngalo lawa e whaali mai lawa fio I a I mātou. I o se ngā ruenga whaifua le ngā ruenga sa ili. Mātou montueina opo le whaisalamu. Whai ele ati e lawa fio se fale. Le angalu lue fua tufunga whai fale. A whai fo I ele leoloina e lawa fio se a ai. Le a mata ale fua I latou e leo leo. Me leo mātou whanau manua tuai I lawa fio leli ie. Se I lingi mai o whamanuianga I ai mātou. Ese tūlanga o lo mātou iai le samalinga whatutua. Mātou mātutua ua, matua le whatutua. O teleina, whaipaiere ngā ruenga. Al mātou te talo I au ngāne tāpua inga whaitele. Whai mawala e toi la langa I lo mātou whatutua I lawa fio. Tupulanga tala vōfo I lo whataitai lo lātou whatutua. Lo mātou te talo I maua I lātou le tio ata o le ustai. Ustai o lātou mātua. Mātua whae ma mātua mātutua. Whasolo atua I le ustai a lātou mataifa I aoma. Whataitai e lo lātou usita I o lawa fio ma lo fina ngalo. I so se ala e whaonga ina I lātou I umanai. Tunatu I lumo o lawa fio. No mātou tunu o Samoa. Ia iei whamanuianga a lawa fio. I lātou o lo malamalama I la mātou ngangana o le tofi mai a te oe mātou te le filifilia.
La mātou te talo I o atu iai lo manuia ma lo file mu. Mātou fo I wata whea mai nei tu o le rolangi le diaspora. Tu na atu I lumo o lao fio o le whamoemoenga na tu ua ai lau whanua. Ia utu I tutonu iai mātou le manuia o lao fio. Mātou o mai I nei le nei atu nuku malosi ma le tele ai te mau ainga. Ua mātou mautino ai. Le eise manuia I whawhatu o lao fio ma lo finangalo. Mele a mātou sa ili I lao fio ia mātou talo talonga ta maa. Ia mātou maua lava oe. A mātou whaitau ngā tusi fōi. Le ngata o le vai tusi I lunga o pepa. A le pai a ano mai fōi o lo wanganga pa ia I o mātou tangata whaitau. Ape mo le salalau o lo nuu malau e kalesia le nipa yaso. Tātou malau fio e manui ai me uma. Pa mo moe fo inisi e malanga. Le nei masina. Fa lo loa ao lofa. Fa tonu wina I tauranga fa moe moina. Ia vi ia pea lau fio. If we have but one request, it is this, Lord. That when we gather to worship, when we go through our liturgy and our rituals, that we discern anew your will for us. May we come to this realization that just as breath is in our lungs and we're able to extract life from it in some mysterious way, thus is your presence among us. Let us not doubt for a minute that you will that which is good for us, that the only plans that you have for us, mankind, and creation is that you would bless us. We ask now that you continue to extend and expand our tent, so we come to this realization that we're not just a small, confined community, but we are part of a much larger Catholic, universal community of people who believe in you. We ask now that you give us peace and hover your spirit over us till the end of the service. O nāla mātou te talo te mā. Tasi ema te talo lilo al tangata lava ia te to tasi. Te talo e na o lawa fio lava e te tau mo na mea na vatu I ai. O mātou tu inatu inu mo lawa fio le nei teimi ta mā. Ia te talo. Se ia tali mai e tusa malo lofa tu noa. Le suafa Yesu Kiriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ole mvala awa tu ai. Amen.
realize that our money is broken. But we gather these treasures as a token of our appreciation and as a sign of our gratitude to you, O Lord. Would you receive it in your grace? Wa mātou sasauina le nei tauranga le ali'i. Whalau te lei nai lo fina ngalo i le menei. La mātou te talo ta masi e te lia mai. Tasi mai mātou o foi nātu e mātou lava. E ipu ma wa ailo fina ngalo i le menei. Whamanuia i lau whanau mara lātou fua i le nei tai ao. I lo suafa ke riso. Amen. I whiunga le tua la tātou foi te wina. Te pangaria i Ioane o mta oku mōmua. Tātou whitau whai whai mōmua e whai kusukuru walu. Our reading this morning is taken from the book of John, chapter 1. We'll be reading responsibly verses 1 to 18 in the language of your grandparents. Ioane mō mua tasi tupuru la tātou whitau whai iai. Sai le amatanga le opu, sai le tua le opu, o lea tua fo'i le opu. Na ia whaia mea o malawa, e le ifo isa mea tasi na whaia le whaia e ia. Upula mai fo'i le malamalama i le pōliuli, ai le manu malo i ai le pōliuli. Na sau o ia o le mōli mau, ina ia mōli mau i le malamalama. Ni whatutua i ai o tangata o malawa i a te ia. Malamalama moni lea, na te whamamalama ina tangata o malawa o lo o maliu mai i le larolangi. Liu mai o ia e lona lava nu, ai ni talia o ia e ona lava tangata. Au lato umai e na talia o ia, o whātua tua e lona suafa, na ia watu ia e o lea manuia, ia mea i lato ma whanau a lea tua. O i lato e le o le toto na whanau ai, e le o le manao fo i o le tino, e le o le loto fo i o le tangata. Le tua lava. O mori mau Ioane i a te ia ma langa atu. O ia le nei sa o whai atuai. O le muli mai. E siri o ia i a te au, awa o ia na mua i a te au. Ona tu mua i tatou ma lero whatunoa, e whao poko i lero whatunoa. Sukuru fitu ma sukuru walu. Awana tu ina mai e mose tu la fono, ao lero whatunoa ma le mea moni, mai a Yesu ke misulia. Ili mai na lama le tua te tasi. O le alu e toa tasi o roi le whatawhata o tama. O ia o na whae o mai o ia. Mia te le mai le atua e le tātou whitau ma whanongo i upo ana whiri pa ia. Na watu pe a te ia o na lava vinga. E ale tu lava. E whatalofa atu i tātou e kalesia. Lo lau le whionga te te whono mani malu lo lau whiwhidia la tātou lotu
Talofa tupo i ofe ngā luenga i sunga i o ma latu whatua. I whatalofa tupo i vesenga o te akonu, ma whatanga tina. Yese i o lawe i tupulanga te o tama matene. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our visitors this morning who are joining us in different devices. So it is my prayer that as you participate in the various parts of this worship ceremony, that you get a glimpse of what God is doing in the world through this congregation. When you receive the message, you take it home and see if that makes sense or not. Because that's where God wants us to live our faith, live a meaningful life of faith. Ia whaftai tātou e kalesia mo ngā ruenga o la te sanga o mbae. Usa ngai furi maamata ngā ruenga o lei te usanga. Whaftai lawa. Whaftai ngā rurue. Mā roro ta watai. Whaftai furi whama mālo si mai e tātou sauninga. A whaile whisili e se a tātou te ngā rurue ai. Pere tali ina ia whataitai e ru tātou whatutua. E se sui tātou e mawhai o na whatutua au no mga ruenga. Whaali mai ia te au whatutua e no mga ruenga. O se whatutua oti le nā whatutua. Ma whanga nā leo tātou ngā rurue. Wa au noa mga ruenga. Nā tātou mate po tātou whatutua i le tua. Ia pei au le Talofa e masani o no usi ia. If a bird falls in love with a fish, a more relevant existential question is where would they live? That's what we encounter when we have a life of faith without works. They're in love, yes. Le manulele e alofa i le ika o le moana. Ia o fesili e tāua. O fele me la anu no foi. Pe mawhanga nā ala iona. Whai pēa tātou ngā ruenga. E ui lava o nei. O leisi ka nona o le tātou whatutuanga. E leisi si e whaulaina i ngā ruenga. E nā le lofa tu no lava le tua. Se iun mele nā le ala iuna. Na whaai tete le whaina o le ngā ruenga le nei. Ona ua uma o na asa i tātou vai tau o le whatutuanga sa ma mawhai ngā ruenga. Sa prideful ai le tangata. Sa wa ai foi le tangata i lana ngā ruenga malana mila na whatu o na nene e leo o na loto. Uma o na asa i tātou i o ngā samina. Mele o iei nei lewa. I niki la tātou tosi le tele o menei. Lefa ua I te atu pera a swingi fui the pendulum the other way. Ia tele fui tātou ia whatutua. Ia pangalea. Ua tele ngese atu tātou ngā ruenga. O le tusi na tātou whaita wina. Whaingo fie lapa o na whaseseina I tātou I manatu o lo iai le tusi lea. E mawhai ona avea ma memonika mo le au kerisiano. E mawhai ona whai mālanga upu. Mawhai mani muanga ngana ai olo o ngao. Pe o le mele nā tātou ba aila I le tusi lea I o ane maua pe lava I amatanga o tausanga I le tausanga ma le tausanga. Ia ona tātou toi whaitau fōu whai tete ai lea.
ina nei te I lava ua tausi whaatupua I tātou ma Faiai nei ala ngā upu ma nei tusi ua tātou masani ai ma memonika I ro tātou whatutuanga. Peu ni nai memes tātou te whalangolango iai ina ia whaingo fie o na alu lo tātou sā. Ia whailea ma mea e se ai ia la tātou walu I le nei tausanga fō. So le sabo mua le nei o le nei tausanga lua whenua sifuono. Le whu tatala le tuspa ia wa amata tātou I le Ioane. Leo le Ioane e tolu. Le Ioane mua. Le ai amata lava whai mai sai le amatanga le upu. Sai le tua le upu. O le tua fo I le upu. A tātou mawhau wha memonika I le tasi lua fo I upu ia na amata ai le tuse Ioane. E mawhai ana o na le ise winga ia tātou. Po o se winga fo I ua le mawhai o na tātou wha mo I ina. Sai le amatanga le upu. Ai a whapela wa tātou te wha maoni ma tātou tosi ni ma double click I upu nei. O I nai mawhai ona to e whaali fō mai ai I la nganga o le tua mo I tātou I le nei tausanga. O le ao te lenga o le mtaupuna tātou whaitawina, o le theme le o le Emmanuel, o le atua o lo o iai whatasi mai tātou, pe o le ao te lenga le nā o le theme. A whapela e manino I tātou le nei le atua o na ngata ai lea. Ia e mawhai ona Misi I tātou isi whaali fō o le tua. Le wa sui tau sanga o tauna fō le whaali mai. A whapea lava tātou te tā mau pēr pe tausi whatupua. Ia le nei ma tā upo le Emmanuelu whatasi le tua mai tātou. Ia mawhai ona Misi I tātou se au onga o lo tanu ai. Ia tusi. Masani tātou ma le Emmanuelu o le tonu atu ia misionale e ia I tuo Samoa e ia latu whalangina o le tama itu ma tangata. E pese I o se tangata a ua miliu u whatasi ma se itu po se tua. O le mea ua lewa o na tātou whaia. A o le tonu atu ia misionale malalato manatu lea. O le tua e Emmanuelu whatasi mantangata. E o ngā ia memonika, memes, ala ngā upu. E o ngā motu ngā manatu. E o walavane I ngalo o na tātou double click, tosi ni. O wā o le fufole nā o memonika. E le o ieni ola. Ia. Masani tātou le tusi, le manatu mua e fia watu. O le upu nai le amatanga. I le lominga tuai o le tuspa ia o lo whaongai e misionari le locals. O le locals o le manatu lea tamaitu matangata, pese I o se mea sau mai fafo. O na oso la e tutonu o le taimi. E pe o le mea le nā le olo o tamo whai Ioane whapupula. Whamai Ioane, sai le amatanga le upu. Sai le amatanga le loko. Sai le atua le loko. O le atua fōi le loko. John is talking about this idea that from the beginning was the Word. This idea that all that can be had, all that can be achieved, conceived of, was with God from the very beginning. And it was God. So John was trying to explain this
in such a way that people will not just get it 2,000 years ago, but when we take a look at it in 21st century United States of America, we get it as well. So, e ngā wenga le whengai mai tātou tau sanga nei o le whamna tuina o le 50 tau sanga nas whanau o le nei e kalesia. O iele tātou kumiti, o tā tiara lātou fua, o matau na mamafa, o le ave iei upu. Ana ona tātou whaitau lava i le tala lea ia Ioane, ona tātou inoa i lea. O le 50 tau sanga is not even a blink of an eye. It's a drop in the bucket. Nei lo le atua ma le lo kou lea nai le amatanga. E le ngata i lea au tau sanga nefa mna tui nai le lua se lau 50 tau sanga o le malo o le United States o Amerika. Atu uwhawhengai lava ma le Ioane Momua lea. E le te lava o na lava. Sai le amatanga le atua. Sai le amatanga le loko. Ia o le atua foi. O le loko. Pero manatu Momua, po le alava malo, po a e kalesia, po a mea na whau e tangata o mai le nei temi, na mua lava le upu. Na mua lava le loko. Na mua lava le tua. Ki atu lau news on anafi o lo whaile press conference of President Trump. Trump, e whapula ai le pueina o Nicolau Maduro. O se mea fau. O se tala fo i o loo whesoko tai ai news medias. Aia mai le data point le nama juxtapose le Ioane Momua. O na tātou i loa ai lea masalo o i le atua. But God was always in the beginning. So what John is trying to explain is this idea wherever you are on the time continuum, God was the very beginning. So that was the whole idea that John was trying to explain, that God is not confined by space and time, but just so that you, a human person who is confined by time, is able to understand God. God was from the very beginning. From the very beginning of time. Ia, o te sorema manaturo na lua, whai mai saia te ia leola. O leola o le malamalama leo tangata. The light shines, but the darkness resists. So, o le lo kou lea na iei le amatanga. Whai mai nei a te ia leola. So, atonu e whengo fia o na tātou i loa le meta o leola. Ai se a, o lea tātou te mana waina. E tangata o maari diu tau sanga o mawai. Wa leo ia i lātou leola. O tātou ia iei leola. Whamai o ane o leola le nā, sai le tua i le amatanga. O leola o le malamalama leo tangata. So the Logos was the light of humanity. Logos had life, and life became light of humanity. This is John trying to explain this idea of a God that is not confined by time and space. And just so that we can understand, because we are confined by time and space, John said he was out there at the very beginning. Not only that, but he had light, life, and light. Sai a te ia leola, o leola o le malamalama leo tangata. Sulu atu fo'i le malamalama i le pōnisa, ai le'i manu malo i ai le pōliuri.
E timi tātou te pōngi sā ai. O le leo te o ata o tātou whaongaina. O na ua pōle aso. O ngoto le la. O se mea o tātou maua i le tāla le nei. A whapea lava o lo i a te oe le ola. O le malama lama lea o tangata. A unoas tangata ma le ola. Ie le mawhai o na malama lama. A whapea o lo e ola. E mawhai o na malama lama tangata i a te oe. Lesi manatu le tusi. Point lona toru, wa liuti lo tangata le upu. The word became flesh. Sa maufo o ia mai tātou. So le tua lea na i le amatanga, na i a te ia le ola, na malama lama ai tangata, mai le imanu malo i ai le pōli. Le la o whaine i matangata. Tapo kre tātou le tangata o na tātou i loa leo o tātou fo i tangata. Tātou whana nau mai o tātou mātua. Na tātou teine muli matau le lea. Vei tātou matangata mātutua. Te tai o whalapo patonga ma aina. Whamai o ane lea tua lea na iai le amatanga. Ua liu tino tangata nei. Sa mau o ia whatasi mai tātou. Le la o refer ia i ane ia Yesu Kiriso. Whamai ia i ane. Ua liu tino tangata le loko. Ua mau o ia whatasi mai tātou. Whanaunga o le ao le kalesia. O le whaileo i tātou ma malama lama o le larolangi. Malama lama i nai me o lo pōngi sā. Vea i tātou ma whamanuiana mo i lātou o le nofo i le larolangi. Pa yaso o ma vai nei na whao wina i le pulanu o New York. Zoran Mamdani. A tosi ni ila na launga o na tātou i loa i lea. O manatu na fausia i tu e ngā taita i fōu, Democrat Socialist. E pese i o se tangata o lewa na nofo i New York. A le whato ai loa nei e ia le mea o lo alu i ai le malosio le nu. Le whato a malama lama nei ina ua pupula mai le malama lama. Le o filifilia e tangata le taitai, le tu inga taitai le ese mai nei lo taitai na e mo mua. E pe o taitai na e mo mua e manipulate le media mai la tau o lo ua resources o le New York. Ia le taitai le pese i o filifili mai e tangata. Ina ua nuti whatasi o na langona ma langona o tangata New York. Teo se me fōle nā. O te manatu fōi a whale tonu fōi tātou. Ia o le me fōle nā e o iai tātou. A le fisili mo i tātou ilo tātou pumo mo. Tātou le second Samoan. Whio tātou whai aile ngā ruenga e peo na sau waile li o Yesu. A whio mai le tua. Wa vea matangata. O tola wapi whatasi mai tātou. Wana i loa mea o loko pole ai tātou, mea o lo tātou whiwhewhe ai. Sila fia Yesu mea ita ai tangata. Fisili. O whio tātou whai aile ngā ruenga nā sa whai alele. Ia tofu tangata ia malana tali. Mana ia le mele tai au o ai atu o sauti o saia mai la tātou sene o se me fō. Ana i mela iti a whapena me whaiuna whasoani e tātou. Vea i tātou maola ma malama lama. Ne i manui ai mea o lo pōni sā. Ia o manatu muli muli. Na liu mai le upu. I lona lava nu. Ai le talia o ia e ona lava tangata. Rejection. Mele sa tupu i le tua ina ua liu tino tangata le tua. Sau i ona tangata.
pangale o le talia e tangata le li. Ia awhi mai e Ioane. Ia iana i tangata nana talia le li. La tau nana ave i eile manuia. Ma ta ua i lato o whanau le tua. Ia ilo manatu e whapena ia se langona i le nei tai au. Te mana o lawa ia vea i tātou ma whanau le tua. Ia vea i tātou ma suri o tala le lei. Ia vea i tātou ma kerisi ano. I lo tātou fo i tūpulanga. I le manatu a whapeo na tātou whaia. Ia o na utu la i o le loko tu tonu ia i tātou te tutasi. Ia la whangata mai i upu o mawhawhawina. A te mili nei. O le tātou whamantunga. Wala watu whaawalo i te akono. Se sumai matala mai a au. Se o tātou lufi ina le tino o risu. Whamantunga pa ia. Mai polo o foina o maua mai le li le mea na utu mina atu wai i ate utou. Le lava pōna tu ina atu wai e le li lo na ola mo e tātou. E tango i le areto o tofi tofi. Tu ina atu i ona so o mawhape atu. Lo tino le nei o tofi tofi masui o utou. Ia o tau whaia nei mea mawhamantunga i ate au ia so umato te ai ai. Mei polo i whape fo i leipu ina o umana lato ai. Si te o lato ruma mawhape atu o leipu le nei o i whengai mawho le lo toto. Ia o tau whaia nei mea mawhamantunga i ate au ia so umato te whinu ai. Mei polo o wā so umato te ai ai le nei areto ma whinu le nei. Tu te whai loa tu ai le mali o le li si to e fiu mai o ia. Maina mo muala lato whaafutai. Me leu tau sanga whaawaro tu ai te akono se alanga le tātou whaafutai. Mo le areto ma le waina. Tātou i whakatana. Whaafutai tu e mo whaunga wanga le i ati mātou i te au. Te inga mlazu musunga e mātou le ni tae fo mo mari atu le tausanga wai ali ni wa mātou o matari e fo ni tausanga fo mātou a mata fo i asu mo whamata tu mo ni tausanga fo mātou ti talo be i alu whamana le leo lo fio e ati mātou o nai tere o tūla fo ina lawa i mātou la whana ni o mātou i e i a tango ni tausanga fo la mātou pāpai fōi, o la fōi se sa palinga fō, la mātou te ria. Nā tausanga sa tere fōi fō la unu sa whia ngai mai mātou. Aole ni tausanga, ia o la mātou te matau la. Ia mai la matanga fōi, o ni tausanga fō. Ia mātou te tangi si pēr o rufu mnoa lei a te mātou. Ia mai a pēr, o musumusua mau te inga ia mātou. Ina i me whai e mātou na whaatino. Ve au mga ruenga matiu te mātou te sara whari ai. O fui nai mātou te ngā rui e fui le amatanga o le ni tausanga. Ina ia i fui le whai uno le ni tausanga. E ni mo mātou ia i tono mātou tapo inga. O le mātou tono le mātou tapo inga. O lo mātou siu nia nei lo la ai pa ia. Le amatanga o le ni tausanga. Ia mātou te tatalo mai ia whamanu iatu. Pa ia le ni areto mare wena. Mātou ai, mātou whing, wai le tino ro, o fwoi nā tua e ro suifua a tō tōi nungo le sātou, o nā i mātou lo whana o sana, mātou ki talo tua i ni tai au i e rofa, whapa ia ma whamanu ia mai, ia mātou tania ma le mau tino, o soifu pēr lau whia, no lo swafa Yesu, amen. E rwa pōna whalaita i nai le leo Yesu.
e tango i le areto. E whaafutai e peo na umon tātou whaafutai. Tofi lea matu ina atu i o na so o mwhape atu. O tino le nei o tofi masui o tō. O tō whaia le mea mwhamantunga i ate au i aso umatu te ai ai. Whape foi leipu ina o umona lato ai. Si tia i lato luma na whape atu. O leipu le nei o le whenga fōu le lo toto. I o tō whaia le mea mwhamantunga i ate au i aso umatu te whenua. Whape nāwhu i tātou whaia. Tula te ako. tala Iesu o le pule ne o le whengainga fō le luk toto whenu I e tātou mei ai.
tātou te talo pēr. Ana tu lava I le tu la fono o Mose e leiso mato wanga tonu mato te ngai ai le nei lao ai pa ia. Whaftai ono le lofa tu no lao fio ma le upumoni le o maua iso mato wanga tonu mato te whalata lata atu ai I le lao ai pa ia o lao fio. O mato o mai le li ie ma lo mato mautinoa e te le tulia I mato I fafo. Whai lava mato te tonu o mangalo o mato o masala. Pe te tau ea o na whai pēa I mato le solo muni mai a te ora. O mato te talo ni au ngale ni sakrameta. Te whawhangu mai e I mato le lofa la vea I o la ufi. Pa wale nei I mato whatu tua ma te tonu I a te ora. We thank you for this table that's open to all of us, sinners. We ask that you continue to keep these places hallowed and holy, so when we come to it, we realize our insignificance, but we are encouraged by your grace and your love and your truth. O mātou te talo leli ie, atu le mātou wanganga whaaftai no nei sakarameta, e ielo whamuianga I ai lātou te pena. E o swafa ke riso o mātou te talo ai. Amen. Wa tātou whai, o nei sa ringa pese o sa mea o pese.
tato o Fipese, and there's a tato IT. It's always good to see our young people, especially those who are in college. You know, the Christianity continuum is really big. And I would say the Samoan Christian brand occurs just a little bit to the right of center. So when you go out into the world, you might see these conservative, charismatic churches that sort of like make you feel good. We're part of that liturgical brand that goes way back 500 years ago. And I think it's good to know, you know, we don't give you answers. We invoke the liturgy and the scripture, asking the Spirit to invoke answers that are custom tailored to your need. We've found this to work well. And I think there's something about participatory worship that is so congregational and it's so Samoan that we'd like to hang on to it for as long as we can. But I'm so happy to see our young people here and also those who are joining us online. Lisi me ngata me elo fifia I ngā ruenga le lātou sanga o mawai, ia mese fut ngā ruenga le tau sanga o amata. Lo te talo e mo pelo tō malosi o whi ngā ruenga, ia mo whi malosi o tātou kalesia. Ia o ngā ruenga la whengai mo tātou. Ria lava neba yaso te apena sa lawa tātou nu. La tātou whaiku le talo, let us pray. We've come to the end of our worship, and now it's time to go out and serve. Would you give us the boldness, the courage to go out and do likewise? Ko mātou wo ilisi hui o le nei tāpua inga. Mātou whaunatuina fwoi mawaianga nei mawaiai mo o pa ia. Le mātou tutalo, e papa veloa le nei malosi ua utu fiei nai mātou. Mātou te atu e le lagi le neiva yaso. Ma vea I mātou ma mori ma wola o lo tala le hei. La mātou tu ua. Tu ma mai o mātou runga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mātou le whaola. Whamutu ti vale o le tu o te maa. Ma maftanga le motusia ma lo ngā ngapa ia. Ia mātou lea ma lau whanau whatutua I le langi awa. Ne yo I whakawau.